makinya ma mothe ni ma nyamu maya. Ni muingi wa mwena wa Mirera mwena wa Naivasha thiini wa kaunti ya Nakuru aria riu maugite ciagana ni ciagana thutha wa gukorwo magithukangirio mimera migunda-ini yao ni nyamu cia githaka undu uria riu macungiriirie gwikora ugwati-ini wa kwaga gukagetha noguo hagakorwo hena uhotekeku wa kugumirwo ni ngaragu. Maugite ati nyamu ta mbogo wambui ndugo hamwe na njogu na riu makauga kumiriria kwao ni gukinyite muthia maya kuoya watho moko-ini kungikinya ruhonge rwa kurora nyamu cia githaka KWS no ruguthie na mbere na kwirorera makigio ni nyamu ici. Hii wanyama wanakuja ni nyati na sirwai ndio wanakuja usiku. Na sana sana wanakuja kama saa 8 saa 3 ya usiku. Na hii inaitwa nini nugunugu na ina Priscilla Gure ni ongereire akauga miturire ni thiete thina gikiro kinene kuona ginya marihi ma thukuru ni maraga ni undu wa irio na ona riria maraniirie na ruhonge rwa kugitira nyamu niguo makorwo makirihwo gutire uteithio monire mierio rio inyititwo mbaru ni Penina. Tujui tutafanya nini kwa hii wanyama hapo nini, kwa maana mahindi karibu kuwa tayari lakini naharibio, hata marege karibu kuwa tayari lakini naharibio na wanyama. Sasa ile tutapeleka soko ndio tupate pesa ya kusomesha watoto, ndio hiyo yote inaharibiwa. Sasa Mungu ametubariki, tumepata mahindi lakini hiyo mahindi hatuwezi tukaikula na salama juu sasa tunafuna mpaka haijakoma. Stephen Gige augete ati matikoretwo makiona toro kuona nyamu ici ni cimagagetie noguo magathie na mbere na gukaira ruhonge rwa guthaitira nyamu kumateithia. Kwa nimetoka saa 3 ya usiku nikakuta hawajarudi tena kurudi kwa nini usingizi. Mbwa nayo inaboeka, nikatoka saa 6 ya usiku. Sasa nikaona nikakuta jirafu wanakula hapa, hiyo siroi wengine wako hapa. Sasa nikawafukuza tena saa 10 nikaona saa mbwa bado inaboeka, kutoka nikakuta nyati imesimama hapa ikiwa na mtoto wake. Tusaidie ili tuweze kulima na kufuna badala ya kufuna wakati chakula hakijakomaa kama wakati huu. Umwe wa nene thiini wa ruhonge rwa KWS uria waraniirie na ceceni ino na njira ya thimu ni etikirite ati ndu uyu ukoretwo ri thina munene kuona ni gukoretwo na nyamu nyingi iria cirekereirio nja ya nyanjara ciao na uguo muingi ugatigara na mwihoko wati makaya mao ni maguthikiririo na thina uyu uninwo. Kameme TV jitagwo Wangari wa Kibaki.